Ġurnata mhux tas-soltu għat-tfal ta' nursery tal-Fgura United li s-sibt filgħodu mill-flok taħriġ għamlu żjara f'Rainbow Ward u kumpanjati minn Reni Zerafa ta' Puttino Cares u mill-coaches tagħhom u ma' qasmu rigali lil pazjenti. Net News tkellem ma' tnejn mit-tfal li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din iż-żjara. Fem, mhijiex esperjenza tajba li huma jarawna hawnhekk aħna ntuhom xi rigali. Huma japprezzawhom u aħna napprezzaw li flok qegħdin nagħmlu training qegħdin nagħtu karità. Inħossni vera tajjeb għax bħalma aħna ingawdu l-ħajja ta' barra huma qegħdin hawn imsiegen li qed jieħdu l-kura u mhux dejjem jistgħu jgawdu l-ħajja ta' barra. Aħna ġejna biex nagħtu karità u ngawdu l-ħin magħhom tagħna. Flok qegħdin nitrenjaw għalik qegħdin nagħtu kura nieħdu ħsieb il-daw tfal li għedina. Din kienet waħda mill-aħħar żjarat f'Rainbow Ward, kif matul dawn iż-żminijiet it-tfal jibdew iħallu l-isptar biex qattaw il-festi mal-familji tagħhom. Matul iż-żjara kien hemm preżenti wkoll Fabio Nicolè, iben leġġenda ta' Juventus u l-Italja Bruno Nicolè, li jinsab f'pajjiżna fuq stedina tal-Juventus Club Cuore Bianconero. Stamattina vedere questi bambini che giocavano, che però sappiamo quali problematiche stanno affrontando e soprattutto la forza con cui queste famiglie vivono questa esperienza mi fa capire quanto peso dobbiamo dare noi ai problemi che abbiamo ogni giorno. Quello che vivono loro non ha paragone e da loro dobbiamo imparare.